Yes, bakunzi ba Kivu Connect mwese turabasuhuje, turizera yuko meze neza kandi mwe mushima Imana. Turabasuhuje mwese aho muherereye, abari iwacu, abari ruguru, abari mu minembwe za Rurambo ndetse n'ahandi hose. Turabashimiye kuba mukomeje kudukurikirana no kutwandikira. Reka twumva akaririmbo hanyuma tuze dutangira n'ibiganiro byacu. Hashaka kubarimbura maze kibuga kiramunyererana habariwe urimbuka amaniwe kirabirarura tiwaimbura ubwoko Imana ituyemo. Yes, ni indirimbo nziza cyane ivuga kuri Bahamani b'Umurenge. Ntabwo ushobora kurimbura ubwoko Imana ituyemo, kuko mu by'ukuri Imana yibera Umurenge, irahatuye kandi ntabwo ari umugenzi wihitira. Imana iducira kanzu mu gihe abanzi baducira Yakobo, niko bimeze. Ibyo twarabibonye turi abantu bo kubihamya. Nongeye gutekereza Very ibuka well. Yuda Iskariote Very well. wakunzi mpia akazirutisha Sebuja, akamugambanira akamushira mu maboko y'abanzi, nyuma akimanika ataziriye Yuda tiwagambanira ubwoko bwawe Very well. amahoro Very well. umugozi wawe urimo kuboba wandikishije amateka yawe. Uti Yuda wandikishiye amateka yawe ikaramu ya rouge, kandi birumvikana ko umuntu wese ugambanira ubwoko bwe nta kindi abakoze usibye kwandikisha amateka ikaramu ya rouge. Ndetse abandi bavuga ngo kwandikisha amateka ikaramu y'icuma mu buryo bitazasibangatana. Abantu bose, generation zose zizaza zigasanga ayo mateka yiwe akigaragara, bakayasoma, bakayamenya, bakamenya icyo yakoze. Ibyo nibyo bene wacu bamwe bari gukora uyu munsi, aho drone zirimo zica abantu, ibo bagahakana, bakavuga ko aribo bazigura ndetse aribo bakomeza kwica bene wabo. Tobia na Geshemu ibyo bakoze ntibyabujije Yerusalemu kubakwa. Imana y'Umurenge irahatuye, si umugenzi wihitira. Ibyo rimo gukora ni Umurundi kwikumu. Tobia we tiwashobora Nehemiya Imana uburozi bwawe ntibwamukanga. Imurenge izubakwa izubakwa ntakabuza. Uti Imana ntabwo ari umugenzi wihitira, ituye Umurenge. Uti kandi ibyo urimo gukora Tobia na Geshemu ni Umurundi murimo mugera ku icumu. Akizabuza rero Yerusalemu y'Umurenge kubakwa. Ako ni akaririmbo keza kakozwe na Kivu Beats, studio za Kivu Connect rwose, ishami ritunganya umuziki. Hanyuma rero bakunzi bacu, nkuko twagiye tubibabwira ubushize, imyigaragambyo yarabaye Kinshasa, hanyuma habaye icyo bita ville morte, ariko leta yagerageje kuyiburizamo ntibyakunda. Bigaragara ko abantu benshi bumviye uruhande rurwanya leta, niyo mpamvu rero nabo rwafatiyeho. Hanyuma rero ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu hateganijwe manifestation mu bwoko bwa sit-in, ubwo opposition ubundi yashishikarije abaturage kuzaje kwigaragambiriza imbere ya Parlement ya Kongo
iyo CTN n'ubwoko bw'imyigaragambyo kugira ngo bakomeze bigaragambye berekana ko badashigikiye ihinduka cyangwa projet ya Kisegeti yo guhindura constitution. Ubwo rero opposition kabisa courage, mukomeze. CTN kuri parlement ya Congo bashaka ngo guhwitura abaparlementaire batumye abarepresenta b'abanyagihugu babakangura ngo ese muri mubiki. Abo ni abantu rero cyane cyane bampemuke ndamuke baheruka abaturage biyamamaza bashika muri parlement bakaba bakuzamura akaboko no kukamanura no gusinzira nuko bagahembwa hanyuma bikaba birarangiye nta kindi bakora. Mu by'ukuri ntabwo bari maso, barasinziriye. Abo ni bahamani bagambanira igihugu. Handi twakubitira ni muri Ituri, aho uwahoze ari gouverneur militaire washizweho igihe ari ama province ya Nord na Sud Kivu ndetse na Ituri byajaga muri état de siège. Kanshama Luboya John uyu munsi yakuweho ku nshingano ze, ni nyuma yuko province ikomeje kugaragaramo ibibazo byinshi, cyane cyane ubwo ADF nalu ikomeje gutsemba abantu cyane cyane mu bwoko bw'abahema ndetse na Kodeko. Akaba yaragiye rero ashinjwa kenshi ko FARDC yiwe yarayoboye muri iyo province yafatanyaga bya hafi na Kodeko bakica abahema. Igisirikare cya Uganda rero cyamugarutseho kivuga yuko ari we ugenda ubuza amahoro kuba muri kara gace. Ibyo rero byabanje gusa n'ibitinzeho, hanyuma uyu munsi President Kisegeti akaba yafashe umwanzuro wo kumukuraho. Ariko ikindi ni kijanye na Ebola, aho control ya Ebola ngo yamunaniye neza imushira hasi. Byiyongera kuri ibyo bindi rero bikaba byatumye akurwa mu nshingano ziwe. Dukomeza twumva karirimbo. Very well. Very well. Very well. Yerusalemu kubakwa Imana y'imurenge irahatuye. Very well. Si umugenzi wihitira. Very well. Ibyo urimo gukora. Ni umurundi kw'ikumu. Very well. Very well. Utitobia ntabwo washobora Nehemia watoranijwe n'Imana. Ibyo urimo ukora ni umurundi wawe urimo gera umuhunda w'icumu. Uti Yerusalemu y'umurenge izubakwa kandi izubakwa takabuza. Reka dukubitire mu Minembwe aho abanzi b'amahoro Akagara ndetse n'abambari babo bakomeje gukwiza ibihuha ngo twirwaneho yasubiranyemo na M23. Ayo ni amakuru y'ibinyoma rwose akomeje kugenda sakazwa hirya no hino, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka X. Ariko ibyo ngibyo ntawe bishobora gukanga kuko niryo sengesho ryabo, ahubwo bari baratinze kubesha. Ariko mwakamye ikimasa nicyo tugiye nicyo dukwiye kubabwira rwose, ikimasa mwagikamye. Andi makuru nuko
ngo mu bihogo hazamutse ingabo nyinshi cyane, ngo ingabo zigizwe na Wazalendo, FARDC, P5 ndetse na FDLR, ariko ngo zikaba zongeye kugaragaramwo Munigantama. Ngo aracyafite ya gahunda rero yo kongera kuja gufata karagace kagahindura kagaza, ubwo iyo nindi shura agiye kugerageza, ariko sinzi ko bizamuhira. Courage, Imana y'Umurenge irabategereje. urucira mu kaso rugatwara nyoko uwanzi yagucira kobo ikagucira akanzu. Hari ngo bombori ikomeje kuvugwa ikinshasa mu Kagara, aho Kongolo ngo ababo batamwiyumvamo rwose, kubera yuko ngo yagereye muri presidence ngo nta wundi ukigaragara, ngo barazimye. Yuda Iskariote wakunze impia akazirutisha Sebuja. Bigakekwa ari uko ngo akomeje gufungisha abantu benshi muri bara basirikare baherutse gufungwa n'abakomeje gufungwa, ngo birakekwa yuko ashobora kuba ari we ubaremera amadosi, bityo rero abandi bavuze ati ntabwo twakomeza gukorana nawe. Ayo ni amakuru rero yakomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse cyane cyane kuri YouTube, aho byagiye bivugwa ko ku ikubitiro uwitwa Manyota rwose batumvikana, kubera yuko Kongolo ashobora kuba ngo yaragiye nabi umuvandimwe we wo hafi muri famiye General Padiri, iyo ngo ikaba ariyo yabaye imbarutso. Manyota ati ntabwo twakomeza gukorana, uri mufungisha abavandimwe bacu. Ngayo nguko ikinshasa hagati ya Kagara nimpa umuhoro mba icumu. Nyuma yaho gato nibuka Tobia na Geshemu, ibyo bakoze ntibyabujije Yerusalemu kubakwa. Imana y'Umurenge irahatuye. Hanyuma bakuzi bacu dukomeze tubashishikariza gukora subscription kuri Kivu Connect, mudushigikire kandi mukomeze muduteze imbere, ntimutureke twenyine, tugomba kubana, mukadushigikira kandi mukatwereka urukundo, kuko iyi ni platform y'iwacu Umurenge, y'iwacu Imasisi, y'iwacu Jomba, y'iwacu Irucuro, Bukavu, Goma. Iyi kuko izina rivuga ni to connect people, cyane cyane ama province yacu. Rero wewe utwumva ni uguconnectinga ama province yacu ndetse n'utundi turere tugize kara gace, haba ari mu bihugu duturanye nk'u Rwanda, u Burundi ndetse na Uganda, tukabiconnecta byose. Rero ntureke gukora subscription, nyaboneka nturebe ngo wihitire, ukore subscription, ntacyo bisaba, nibyo byiza, uzaba uduteye inkunga mu buryo ukomeye. Hanyuma reka dukomeze twumva akaririmbo, tugaruke mu kanya dusoza amakuru yacu twari dufite ya updates. Dusoza rero amakuru yacu, inkuru hari nuko ngo Kongolo ashobora kuba ngo ari we wivuganye Yakutumba, nubwo bivuga ko akiri mu bitaro, abandi ati yamaze gupfa. Bamwe baravuga yuko ngo ari muri hôpital militaire i Bujumbura, abandi bakavuga ko yapfuye. Ati ababene wacu iyo umuntu wabo yapfuye ntabwo bazabemera, baza bagenda bamusimbuza rya zina rigakomeza gutyo. Ati ni ibintu rero tugomba gushishoza neza tukareba. Ariko amakuru avuga yuko ubwo bari mu bihogobogo ngo yavuguruje Kongolo, bigaragara ko yavuguruje president mu buryo buri indirect, kuko Kongolo hari ya representaga Kisegeti. Hanyuma rero ngo niko kugira ati shahu ngomba kugutumira drone ikaza kugusura,
ikakwereka discipline, ikaguha discipline rwose, ntukongere kuvuguruza abayobozi. Ngo niko kugira atya rwose, abwira abantu bagurutsa ama drones, baramutagetinga, bamwohereza ikibomba kiraza neza naho yarari ngo tibu. Ibomba rya drone riba riramuhinguranyije, hanyuma rero amakuru barasesekaye imusozi. Ubwo rero icyo abantu bibaza mu by'ukuri yarapfuye cyangwa ari mu bitaro i Bujumbura, ariko igihari ni uko bombe ya drone yabo ubwite yamukozeho. Ari byo tunavuga rero, ntabwo ushobora kugambanira ubwoko bw'abanyamurenge bita abashitsi, ndavuga bari abaye kutumba n'abandi barabanye na basogokuru wawe na baso, ngo Imana ikwihorere burundu. Hari ikiguzi, hari icyo ugomba kwishura. Naho abacu baturimo batugambanira, batwicisha, iyi ndirimbo ugomba kugira icyo ubabwiye. Nyuma yaho gato nibuka Tobia na Geshemu, ibyo bakoze ntibyabujije Yerusalemu kubakwa. Imana y'Imurenge irahatu. Hanyuma rero reka tubabwire bakunzi bacu ngo mukomeze mugire ibihe byiza, tubwira abantu bari iwacu ngo mukomere. Imana y'Umurenge irahari, ntabwo ari umugenzi wihitira, ituye aho ngaho. Izakomeza ibagirire neza, kandi abanzi bazagenda bakomeza kubona cyamutemakuni, ntabwo uko babitekereje ariko byabagendekeye. Plan zizabo zarafelinze. Umusaza Muhire ati muzababwire ko urugenzi twari dufite rwarasibiye. Ijambo rikomeye cyane. Urugenzi rwarasibiye. Reka twumva akaririmbo ko mu rurimi rw'icyongereza kavuga ngo you remain the same, Imana ntihinduka, Imana yacu. Reka tukumva akaririmbo, hanyuma tuze dusoza bakunzi bacu. Ati you remain the same. You never change. You remain the same. Yesterday, today. Ati ejo uko wari uri n'uyu munsi ni kuri, ntuhinduka. Ayo ni amagambo meza ari mu gitabo cy'Abaheburayo. Imana yabaye Imana ku bwoko bwacu, yaturinze kwangazwa. Izina ryacu rikaba ritarazimye n'uyu munsi rigihari. Niyo mpamvu tuvuga ngo iyo Mana hari icyo yakoze, twese tugomba gushima. Very well. Very well. Very well. Hanyuma rero uku niko tugiye kuzajya tubagezaho amakuru rimwe na rimwe, tubasusurutsa rwose mu ndirimbo dukora hano kuri Kivu Connect. Hanyuma tugenda tubagezaho n'amakuru nyine kugira ngo tureke kubicisha irungu. Icyo dusaba no kugira ngo mukomeze mudushikire kuko twabivuze, dukomeze kubana nyine mu buryo bwiza.
hanyuma rero bakunzi bacu reka dusoreze ahangaha tubabwira ngo mukomeze mugire weekend nziza. Wa gatandatu kubawugezeho ube umunsi mwiza muhaye muronke, ndetse n'ejo ku cyumweru abantu bazagire icyumweru cyiza, nicyo tubifurije. Umwuka wera azabane namwe. You remain the same. Reka tukumve tunabasezera, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.